toi whaatana whātu telefolo ngā tonu nei vai aso I seisi o na whao poponga usi mai el whaafonga. O le tae o nei tu whaatasi haile sau ninga whaaftai ele malo I le atunu atoa e na uai umalmanuia la lātou lango male tautua wa tu mātila ai matala aweo le atunu a ngai atunu te tele o le lololangi I le whaitau 4 piliona leo whae o tangato ia atunu na whaatasi mai o lātou taitai I le fontanga a malo le tau pulenga le vaso o tea. O le aso ana nafi na whaato whaato e fo I le ofisa o whainga whaiva ma whaato anga e sui e to ono le malo ni usila le na whaatasi mai e feso so ane I le vaenga le tiute le wafu malmalaiva le le whaavao malo I le mata I tuino le ono fi mai le atunu o ne tūlanga I le whaatanga I ne pe o ne whatu la au o tau mafa po o ne whangawhao fo I maisi. Na whaftai le whionga le minister whaato anga le whionga la auli lo te plate wa Fosse Schmidt e le soswani le malo ni sila o lo a apa mai e pe la ve soswani I le vaenga tāua I le teimi le fontanga malo le tau pulenga I Sāmoa lea uai o malemanuia. O se whaalawi loa whaalapu putonga le Sāmoa matalasi utu whaatasia ma le whaalapu putonga le Mānaia Women's Market wa avea lātou wa tatusi maata e vanei nei la au. Lātou te whaamautu winai le tala anga ma le tupu anga o anga nuu atunu o le Pasifika e whapena fo I Samoa. O le Mānaia Women's Market e whase funma le luona sui awai mai atu moto le Pasifika o lo tu whaatasi ai. O le lātou manu lauti, o lo lātou patpatia le o le mauftu nai, o whaiva ta mao ainga ma tū maanga I whaaleanga noo, o lo lātou whaasoaina le tala anga o atina ina o pisinisi, mai I le lea I o se mea. O nei ngā ruenga o lo ngā rurue whaapa anga malamatanga ruenga tinamata maa I tai, atina o awhio anga maanga wheso tai, whatasi e matama I tai nei, e awhia I masui awai o le porkalame o no whatane, e se ngā ruenga wasuia ai o lātou tamari anga, e misi awhio anga. O lea maketi o se whaeilo ilo le tutu whaatasi mane ngā whatauli mai no le soi fuanga. O fwoi nātou whaamanuianga mo le tamau ainga, a o se awale pui pui atu ai tū maanga whaaleanga no, mai o le lātou wa ai mamao. O le whātou teilo se porkalame whaafsuia e whaaleanga no, e feso tai atu ai I le awhai pisnesi o lo awai mai atu moto le Pasifika, ai langolango ina le whaalapu putonga tinao malo au whaatasi, le malo Australia, ma le whaalapu putonga le SPC. E le saunoanga le whionga le minister o le tanga luengo tinamata mai tai a tina no maanga fiso tai, le whionga molipola na Rosa Alemodia o. Na ia to e whaamamawhai le whaatufunganga o tusiata, e te lelo lātou sawa o ngai whaalapu putonga, e veso o tai tātou yo tātou tamari anga, tari tonunga mamoi mitinga, e afua mai tusinga ata o tātou tala anga se I o I siapo mari I tonga, mai le tau pou I le ano fale o le malu le Ekalesia Katoliko I mulivai, o fōlinga wa aia o whaatufunganga o tusiata, lātou te mamanuina, ma wha o aina o tātou afio anga, mai o ia ata mamamanu, o se wha ailoilo yo tātou tangata, anga noo, malo tātou seo manga. O loo wha amtalai le mitamitanga ma le wha asino manga, ai a fie se fe au tau longolongo I o tātou ngawhatausi, o le puipuia ma wha sao, lo tātou seo manga. E le tula I mai al whainga malo fau al malo fiti, I lano le teite inga tanga loa City Veni Rampuka, wa ia toe vala awinai Professor Paula Alawalia. E toe urufale ma toe foi atu I fiti, e toe wha awaula na tautua l'Universitea le Pasifika I lo lātou tunoo. E pe ona silafio Professor Paula Alawalia, na tuli e sea mai le malo fiti le teite inga Panimarama, I le tausanga lua whelua se fulmatasi, ma o foto le malo Sāmoa se hawanoe ngā lue le tātou Universitea le Pasifika, o loo I ala fua. Mai o le pōna whai e sa lātou ainga wha mawai ma le au whainga ruenga, au li tu ua lea tunu matoe whai anto I fiti. O le a awe atu le lololangi o le tari malo le tātou tunu I Sāmoa, e whōntanga te tele wha avao malo,
Wa whiriwhiri e whai whaalapo pitonga o ta longa laulangi e usuia mai i Sāmoa le vai aso nei le tasi o na whontanga mō se teimi mua mua se atunu lai tito le Pasifika e a ngai i whaantala noanga i le sa i lio le awale pui puia mai e li i matamta a alo mai lo lanto whaonga i no whala au mawaila au whaasaina i le whenga iei mata longa whaavau malo. O le whala pupitonga ne laulangi whaavau malo i ta longa na tūte mate i tuina le tūlanga o le mamao tangata ta a alo mai i whala au whaasaina. Whailo le whionga le minista o ta longa le atunoo lau mati a manu Ringo Purcell. O le whaaputonga nei, ia e te le lavalo na sao, ia o lo iai fo le tulafono ta longa e le ngata i le ta longa Pasifika o ta longa Commonwealth, ia e whape fo i le Olimpika. Ia e ilula tau sao, ia i te tono tulafono. E te le lavale malo si anga o le whaaputonga nei, ia nātou te whaalea o ngā ina aini, tamata alo foi ponu teine ta alo ia e afia i mo meu fuala au vasaina pe ole aungal na ma le fa moe o le fala tonga nei ina ia mama ta longa ia awane ia afia i ni tulang pole fuala au ia mo ia vai na fai ia mo le malos fa popo ho ile ta to te loa ia afia ia ta lo Fai lo foi le whionga minsta o sui awa i o le whontanga lea ua i Sāmoa. O le presidente sau mai Polani, e o atu Europa uma lava e la to te mawaina i avanoa nei. O le avanoa Polani nei e whaaleo ai whakifute nio tātou whakita auri. Ia ma le anga i luma. Ia ma tātou tausia ia tulafone tusa ai ma ai inga foi wa umana sai nia e le tele o atunu o le Pasifika. Na toe whaamanatu le whionga le ministale tā wa tele o le nei whontanga ona e iei fo se alo Sāmoa na afia mai se tasi o Olimpeka na le mawhai e una whaawa wina lana tam whainga. O le aso o le atatala aloa ia i nai le nei whontanga whaavau malo. O tala fo ia mai Sāmoa mo le nei aso manuielu tātua tunu o whaasoi foia.